قال بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، والعاقبات لأهل التقوى واليقين، والنار للمشركين وجنة للموحدين، ثم الصلاة والسلام على حبيبي إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد آله أهل بيتي الطيبين الطاهرين، هم التين والزيتون، هم الشفع والوتر، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، أسعد الله الغالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. مبارك brothers and sisters إن شاء الله. واه 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 داري أي داري يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. قال إحدى المعصومة يعني شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. سبحان الله. ودي معصومة أوريم بلا تدي بارونا كبا تبانكال تابولا رونا كبا خنان هرخن لرونا. سو الحمد لله لتاتين لك جيلو رتابيلي جالوكا MC يغونا نسيبويلي يارين يا شوغي إيد القدير ki wani ya di idi tse kgolo hantle ke one ya di idi tse leng hore inshallah topic ka ke tlo bua ka yona today. Re tlo bua ka bohlokwa ba boetapele, bohlokwa ba boetapele. So ha o sheba ketsahalo ya Khadirkong, re re ke idi e kgolo hobane di idi kaofela di hloka boetapele. Tlamehile o be le motho o tlo leadang Eid Swala, Idul Fitr, Idul Adha, tlamehile o be le motho o tlo leadang Swala. So ha eba re na moetapele kapa re nkile moetapele ga hlwe putswa fela ke matlo e leader, a se mo re latellanang ro wela sekgotlong. So Idul Qadir ke idi e kgolo ka hobane ke idi eo moprofeta na re kgethela moetapele ka yona. So inshallah ke senye nako lona, inshallah re tlo bua ka pointinyana ntlhanyana tse tharo fela. Re tlo bua ka ditlamorao tsa ho hloka moetapele. Ya bobedi e tlo ba bona bohlokwa ba boetapele. La boraro ha se re kwala re tla bua ka bohlokwa ba boetapele ka Qur'ane le ka letsatsi la ho qetela inshallah e leng yaumul qiyama inshallah. Ha re qala re shebisisa taba e, ho hloka boetapele ho re lematsa jwang. A ke rate politiki bana beso la ntseba, empa ho na le ba boabuti ba rona ba kgolong le baosi ba rona ba kgolong ba re bona ke ntho e le nngwe empa ba bane bona. Ke ipotsa ka ho mohlomong ba re Imam Ali ko a bone. Subhanallah, Imam Ali a kile a boa bone jwang hobane Imam Ali a sa le imam. Ba re ba ke ntho e le nngwe empa ba arwane hanne. Ke tsona he tseo ditlamorao tsa ho hloka boetapele. Re lemetse bana beso.
ke ska le senyetsa nako hape re tlo sheba hape hore mo re leng teng rona re le balatedi ba ahlul bait alayhimus salam ho rona ro kae nke se re ha rena boetapele hobane ha ka rena moetapele e tla be di lenyatso hape ne ba tla ntshwara ka ona mantswe a kwa buileng ao jwale ke tlo eng kape ke be ke reng moetapele a ka ba teng empa ke moetapele o jwang ke moetapele o beuweng ke bomang ke moetapele kapa o ipeileng yena moetapele a ka ba teng wa aha kapa wa senya rona ka mo badimabe re bile le baetapele ba etsang eng ba sa ra aheng ba senyang ba aha bo bona ke tsona ditlamorao tsa o se hloke tsa o hloka eng boetapele one thought ba itse ke bua nakonyane nyane da ke re ke a bona vele ya matha le yona nako ye vele one thought jwanong ke tlo kopa hape re bue ka boetapele fela re bue ka boetapele in general fela re ke re bue fela o ko ntjwetse hobaneng ba re ntate ke hloho ya lelapa ke point number 2 ya rona e ha re bua ka boetapele in general fela hobaneng ba re ntate ke hloho ya lelapa ho thiwa ntate ke hloho ya lelapa hobane o tshwanetse ho etela lelapa la hae pele o tshwanetse a eme ba latele mosadi le bana ba latela ntate wa lelapa ke ka ho thiwa ha o tla bona monna o shebe lelapa la hae kapa o shebe mosadi wa hae ka sekgowa ba re your wife is your manifestation, she is your reflection. Jwale he ha o so le jwalo ha o eta pele o etela lelapa la hao pele o le moeta pele a ahang re tlo bona ka leloko la hao hore le ahile o batla ho etela rona pele hlolwa ko etela pele hlolwa ko etela leloko la hao pele a ska bapalang ka rona banna subhanallah a ska re etsang jwalo man aman le ha o ka shebisisa hantle batswadi ba na le bana o na le ho jwetsa ngwana hao hore motswalle la wa o la mana ke mratisisi wa o etsa jwalo ke ntwe ka o etsang o etse jwalo mara ona hobane o tlo bona hore o wa hao o latela o ende o ikela mo ikelang teng ha se ntho tso batlang o di khalemela o sane wena o le motswadi so boetapele bo jwalo re kene ntlheng ya rona ya o qetela ha re kena ntlheng ya rona ya o qetela re tlo quote a verse from the Quran mo Allah ne sa quote-ile MC ya rona mo Allah a reng ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata o bitsang profeta ka tselanyana e nngwe mo o re mo wa mjwetsa hore mona wena mona o ska lebala phela hore o motshwari fela wena wa molaetsa wena o tshwere molaetsa wena hantle tulo ya hao o fetisa molaetsa tse ding ga di bona jwale he fetisa molaetsa o balligh ma unzila fetisa molaetsa ko o jwetsang ona nna wa in lam taf'al ha o sa etse jwalo fa ma ballaghta risalata ho tshwana le hore wa etsa letho ho tshwana le hore from nabi Adam alayhi salam ho fitla ho wena khataban nabiyyi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ha wa etsa letho ha sa ntse o bapala fela ke ka ho boeta pele ka ra Qur'an bo leng ka teng Allah o bitsa moprofeta ka mang ka motshwari wa molaetsa fela e le hore Allah bua le moprofeta o dula mmitsa ka mabitso a monate re a tseba re ke skene a holo mo dula ka Taha ya ayyuha muzambi subhanallah o mmitsa ka mabitso a monate a lelemelang mara mo bane Allah o bua ka boetapele bo hatelletswe ka ra Qur'an
verse ya rona ya bobedi ke yona verse ya e tswang ho sura An-Naba. Ha Allah a re amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Allah ha bua ka verse o re ba botsana ka taba tse kgolo, ba botsana ka taba tse makatsang, taba tse boima ka maemo. O re taba tseo hape ba fapana re fitla ho tsona tabeng tseo, ba fapana, ba dumellane haholo tabeng tseo. O re empa bona ba tla bona. O re hape ke re bona ba tla bona. Ha o kena ka hara tafsiri, dikola tsa rona, mufassir tsa rona ha di bua ka verse ka Naba'il Azim, hobane mo re bua ka Naba'il Azim haholoholo taba ke Naba'il Azim, the great event ke se kana sa tjholo ntate ntjhinyana. Taba tse ka katsi ha re bua ka tsona ke eng? Dikola tsa rona ha di bua di re di three ntho o ka nna etsahala di be tharo. Ba re ya pele ke letsatsi le la kahlolo ya umul qiyamah, day of resurrection ha batho. Ba re ya bobedi Allah a ka nna o bua ka ho hlahisa wa Quran ha batho. Ba re ya bobedi Allah a ka nna o bua ka ho hlahisa wa Quran, the revelation of the Holy Quran. O re ya boraro ke Islamic principles, o re ke ka tsela eo re tlamehang ho itshwara ka tsona. Le he rona re tlo kena ka hara yona alhamdulillah ka ha Ayatollah Shuruti rahmatullahi alayhi ale a bua ka yona. Ha bua ka tsona re di kena di three ntho tse re tla qena ka kiyama inshallah, ha re qale ka mokgwa o tlamehile re phileng ka teng, Islamic principles. Ha bua o re ra utlwa le bua ka di-Islamic principles ka mokgwa o rona re tlamehang ho phela ka teng. One ke mang a re rutang ka mokgwa o tlamehile re pheleng ka teng? Re latella direthe tsa mang kapa re hata mehato ya mang? E re kgutlisetsa back to square one, ke prophet. Mprofeta yena o itseng man kuntu maulahu fahadha aliyun maula. Mprofeta o entse ditsebe o tla ke ka ho fata Muhammad ke ka ho Fatima Zahra salamullahi alaiha Allah ha bankela Imam Ali tulo ya hae, ha ba itwetsa ebile ho bankela Imam Ali tulo ya tulo ya Imam Ali ha nke ra rata tulo ya Imam Ali ha nke tulo ya ke tulo ya hae, jwalo ka Allah ile Allah, Imam ke Imam. O a botsa o re bana beso ka potlako e ka opanya ha leihlo se le lebetse Khadir na se le lebetse go mprofeta o itseng ka Khadir ke Fatima o. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maula. Ha ebe o latela nna o no nka jwalo ka moetapele wa hao Ali o Ali o emeng lehlakoreng la ka, ha o bue ka motho o moholo, o bua ka motho o emeng lehlakoreng la hae. O re ke yo Ali o le yena ke maulana wa lona, le yena ke yena moetapele wa lona. Alright. Ba re ya bobedi ba re ke revolution of Quran, Naba'il Azim, ke ho theosa wa Quran ho Muhammad. One thought. Okay, right. Quran e tshwana le sekolo kapa university kapa eng e emeng moo. Ke sekolo Quran e rutwa ke bo mang? La yamassahu illa al-mutahharun. Subhanallah. Ha ayo o tlo ithetsang ka ntle le ho ba entseng eng ba purifyileng, except the purified one. Ha ba bua ka tafsira yona ba ra wudu, subhanallah, wudu. Alright, wudu ra dumela, you are purified ha o entse wudu. Mara rona re reng innama yuridu Allah li yudhhiba ankum liyutahhirakum tathira.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. كيوناي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Hauna purification e fetang ya Allah buang ka yona versing e tara purification. Allah bua ka gore to sa ditshila kaofela pela lona go ga ditlosa ditshila kaofela ga di fiela a re batlo di bona pela lona re lefa eng fela re lefa purification. Subhanallah. Ya o qetela be se re kwale inshallah. Ha the day of resurrection. Ayatola shurutur re dumellana le lona a re ga le lona ntse re dumellana le lona ntse le thusa jwalo feta wa nthola mara Allah ka ra Qur'an ha bua ka day of judgment o re yawma nad'u kulli unas bi imamihim. Subhanallah. Ye wallah o re ka letsatsi leo motho le motho o tlo bitswa le moetapele wa hae. Subhanallah. Ke ka ho ha o kena tafsiring ha bua ka day of judgment ba re potso ya pele e o tlo botswang yona o tlo botswa ka moetapele le ka ga le bitla re talkini wa tseba go hopotsa ka moetapele wa hao. Subhanallah. O tlo botswa ka moetapele wa hao gore wena ke mana o etela pele. Ke ka ho le gona gana le dimaraja mustan gore wudu ya ka ha ile metsi ke etsa wudu according to ayatola sistano ayatola khameni ga ayatola makrim shirazi ho tlo botswa yena ke yena file molala gore cross on the day of judgment. So ha ona go babalelang teng ha o tlosa ahlul bait ke se kgone o tlosa ka ra Qur'an ke ahlul bait ke Qur'an. Re hatelle hona tje ra hatella he ra tempella hona tje he hona tje. Allah ha qetella ho bua le moprofeta. Allah ha qetella ho bua le Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Last verse a buileng le yona ka yona e ne le verse efeng? Allah ha bua le moprofeta o reng hana qetella profeta a qala o ha qetela ho utlwa revolution go bana beso ya ntwe ya mpabaisa e bana he o reng Allah o re al yawm le o tsebe ke ha qeta o etsang ke ha qeta go mankuntu maulahu fa hada aliyun maula ha qeta go fa ali tulo ya hae setjhabeng. Allah o re al yawm akmaltu lakum dinakum o re ka jeno tumelo ya hao ke perfect wa atmamtu alaykum ni'mati o re ko re le blessing ya ka tlhononofatso ya ka ko file yona ke thabile ko fa le tlhononofatso ya ka wa raditu lakum al-islam dina o re ko fa le islam eo e ya nthabisa. Islam efeng? Ke Islam tetel Imam Ali. The completion of Islam was the appointment of Imam Ali alayhi salam in Qadir Qum. Nare Haidari. Ya Ali Madan. Ya Ali. Oh, na re ke ska sa senya nako velo re latedise ntate wa rona inshallah re tla kwala ka towa inshallah ke tshepa re benefitile inshallah. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشرنا علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. On a mute, né? É mute o vídeo.